So karibuni leo naona aritingoge bakibaruga ngurukia 2030 ndene ya thirikari ya kaunti ya Meru batethera bari ngugine kwambiria mweri twitite ngo igukurukira ngavana wa Meru Kiraitu Murungi uraugite ati aritingoge baba mwe baba batethirite bakiandiko na njira batere na ati thirikari ya kaunti ya Meru nethirite kibara ngurukia milioni 15 mweri akiara na andiki ba Nteto obisini ya Kiraitu kinyana ugite ati na kunengera aritingoge ngurukia 2,700 bara batethirite bagitara kirosungu ni bura bathirite bugitithwa na mbere ni kambuni ya ndiro itimwa kantariki 31 mweri jo bethira bagikinya mbere ya minister wa watho na uritingo gikire mwingi ndene ya kaunti ya Meru kenda betha bagikirwe thabune aritingo ibo bakibaruga bare ya mweri milioni 15 thirikari yetu ya kaunti niugite igategera ritwa bangugi cia kibaruga na bauga tukabare ya bonde kinya wati na baruga na watandiki bwega bonde bakarwa mishara yao mwanka tariki 31 cha Januari mwaka yoyo wa 2018 ende kuma ntuku Weru mishara ya ritingwe bonde ba kandarasi yani baba kibaruga mishara yao yonde karunge kwa kuma Januari 31 2018 na ngwe yao yonde kedwe kuthira Ore Kiraitu na atumiriti orora mwerekere kiri Meru County Alcoholic Drinks Control Board Samuel Muteria ta mwerekere kiri mbondi ya watho no ritingo gikiri mwingi netete na mbere kuri arungamiri ba wadikana wa administrators baraba ethirite bakirungi kwa ngugi bethira bagicoka ngugi na tariki 26 cia mweri jo ruga ward administrators bonthe baraba ari ngugini bari ward administrators tariki 18 mweri wa August 2017 yani tukwera twatonyira obishi ward administrators bonthe akara kugene chiao na iba kurwa Jumatano tariki 26 2018 daida tuchiongo chiarukire balinga report kire minister wao yani waziri Kiudharethi Kiraitu ari unatomerete kamite ya gutagera mantu ja Meru Youth Service kamite jere tongere to daktari po bundi karota mukaririgite na kethwa kinyana minister misetho na mbe umbethe ndani ya kiogora ekethura ege kamitra terere gatumira kwambira Meru Youth Service baadhi ya sheria no tugaikende ndani ya county assembly naona ikurukwa nona ritukambiria youth service etukudugania mutaratara yo tambiro tubangite ona shukuru ikingwa mweri wa Jumatatu mwisho wa mweri wa Jumatatu nyo tukayukia recruit wa mbere wa Meru Youth Service Nkiripotera Weru TV mbitago Edwin Gitonga.